mentang si hadin bang ilaya bu ke sithi ban ya kendo ya uci minister men ilaya of ka dingtip nak lego office jong uci minister bang yo bani kendo mentang asli mat hadin bagi kendo bati uci minister kimat kiri artli min bukongsan maka de ka subject sithi sepo block 1 ka ilaka labang nang pulut Balka benungkong kedai ka jingsya bami olat kinong rep kijongi sithi ban rep hilingka kijongki ban kabari kedai ka ban itu no ya kini ki shnong ki ba ka Jente Hills Autonomous District Council ka ladep ban itu katkum ka an ilaka ka jongka ban ngikwa pada ba ka street government ru kan itu ya kini ki shnong ki ba ka Jente Hills ka ladep ai sanat ki sodar shnong ya udoloi ba ka Jente Hills District Council ka ladep thung klang ba kinyo ban ya syahbat pada ban apply ya ki documentation ki ba ki donkam ki shnong dan ban apply ya ki scheme ki benefits ki ba selonsar ki yo ande haduk menta ki nong ki pordok ki persam jongi ki bodang tiap po labang nong pulut kim yo te kading kading mat ka bang ilawat aiteng ban nakaliang ka jongi ki chairman jongi ba channe mesugo in batai kendiat ba halor ni benta ba dei banta labang nong pulut to menta nakaliang jongi kanyo trap border dispute redressal forum te mga komisarman hadin bangila panik appointment ban ya kenduk badi CM jungi kodot kesang ma haklai tarik ni te mentagas ni arterik Jun ngilayo appointment ban ya kenduk bat hakane ke jing le ya kenduk ke jungi mo ngledap ai kata ka jing tho ke jungi ke representation ke jungi haga jing de bat ka recognition bar ke inclusion ya gisnong khasipnar baro ke badon hapo block 1 kebatip bentakum ka ilaka labang nang kelut kat kumbala penim ya katay ke ilaka daga Jente Hills Autonomous District Council haga ju ko poru kladep ban aisanat yu acting doloy purlin semayang bat kladep ru ban aisanat ya baro ke wahe snong bat nang ta ki notification naga District Council baka District Council kladep itu ya kita gisnong baper te kumalong benta ni nagaliang juga forum ngidap si syar ke jing sngeuk khia hage jing ide bat ke jing baki pait nang sok snong jungi ki kendu kumbang ngiledep ai kita ke jing thok ki babun hage jing ide bat ke ni kam sa government dadu mentaru ni sngeuk si ban ong ba ka government kampat la ban itu ya kini snong barok ke badan po blok 1 sa ke jelame galaya bat kumalong mentahi ya ke blok 2 mo ya ke blok tu ke sorkar ke dep itu nadu kisnem arhajar saw bat baro kisnong ke badon hapo blok tu arpeo arteli kilayo ya ki epik sakit kisnong lejong kilayo ya ki wei padde ki kot kisla ke badon kam hala ki jong kisnong bat kilayo ru kita ki kran ki skim baper na ke jelame khalia badru kini kisnong jong ki baro kilarunglut habaro kita ki department jong ke jelame khalia Hindra ke besausi ke longba, ya ke blok 1 part hadu menta mene ke sarkar mekhlea jungi kampat syam itu ithau yang ni kisnong. Tede ni ke daw ku jing iki pai dong kisnong jungi hadu kata-kata ban yo iki kot kisla ke badan kam nadu ki epic ki bar certificate ki sul trap certificate bar ki vegi. Te ke jing de bagane menta ke sniru kumanga ong do mene lep semit ya kan ke jing thau jungi. Ba ka sarkar mekhlea kan prestet kan bala naga benta ban itu no ban enroll no te ya kita gisnong baro sepo ka jelame kalea kanang bagi priu jongi ke besong da fa sete kin yo ban apply ya kini ki kot ki selaju ki baron kam nodu ki bar certificate hadu ki election photo identity card bar ki ve de gijon kam jo ki ken bar haga ju ko paru bagi ne gisnong kin rung no mo hapok department baper jong jelame kalea kumaha ki block CNRD block nangta haki crime map saki police station bat nang ta haki health department bar saki wegi department barok ke bangiti plang ke badon po ke jelame kalaya ti ku melong menta ke jing ke bagi berujungi kendu kelong ku banga nyai ban ke por ngim ya keren lane kim ya keren ya kata ke development mo kumbayo sini ene ke badon kam kelong ba ya ki dokumen ke jongki ya ki kot ki sela ke jongki kendiat nagaliang ke jungi nyemlak klem da ai kata ke jing sngeungu kaburam ya ka Jente Hills Autonomous District Council ba haka executive committee jong ka Jente Hills Autonomous District Council kilarai ban ai ya kita kilan holding certificate
Bad iki pata yang gibri ujung ibarok ke basong ke pesak sete daga free kemud daga IA mo free land registration. Te nagaliang jungi ka forum gipan pau ka jing sneu ya ka Gender Hills Remorsel Council na kabentakan ni. Hendai kemudian kamenta ka long ba kumba ka district council kala dep menjur. Ban ai kor ai slah ka jing dia baka kende ko ciap mo kapata kilan holding certificate bakum ter. Te kemudian kam ka long ba ka state government ru ka de ba inclusion no ini kisno. Kubalong menta gajing itu jo district council gajing penim district council di kana elaka gajing ai sanat district council yo acting nelai ko hechnong kam no jingmut namar bale ba ini kisnong ke pat rung hapo ka jelami kale ya tiga negede ke we ka mat ka don kam ka ba ngingi lara bat ngi kren ru yo chief minister ka jing de ba kani bat ka liang chief minister ru ulo ong ba ngin sadon kata ka meeting ka bekerpang bene kren hol kani tingi ap kemilanti ya kata kai katu ngilaya keren ma katu adega way ni kimat ki bangi keren bat usiam manadu arja khat nadu mi khatlai ba ki kinong sinong ang tiki awan hier sipo silong namar kimi olar ban rep hakaling kha ka jongki hi ndega ring kha jongki way tenadu khatlai tarek ke sarkar kala promise ban pha ekta ki acceptance jati enen da poise ti acceptance ki songa ki kotar ki jongki barak ki jongki kimnut ban le sikilang kha ki jongki kamdon jing mentoy tengi iba kata ka jing jar ka jing jinjar jongi pai ba sate ka anang ban bhai ki ngai i lama ki video kala awan kata stage of desperation fi kala awan don ki no social ki bang teng ba la habiam no do kuli lan jing sathan fi habiam no tharai habji tanga we do kuli lan jing sathan te ngila pun stus yang ang kalong ka ba bakala kalong unhuman ka ba msha ya ki brio ban rap ba kiling ka ki jong ki ba im da ka jing rap ba na ro shudong te nakaliang jong siam mula pentip ba ladap ya kan bat siti asam bat mentang kasni kala ladap rai ba kin ailat no ban rap no bat ngikwil indi kan kanum dei dan kata ka false promise ngiko ba shen wood mentang kasni hi kidai ban yo kata ka jingtip ba la sha rengkat ka jingyada ka bapaka habong la sha mendei ban ailat di kitang ban rap endai ki pilih jongi di ban don lang halingka ban pentikra ba kini ki karbi ki ba penkenya ki angi kendon jong ka shong kata nomor kembal aja kade kata ki nda alen kiri ki karbi ki ba kaung mau ki wasiat da jeri de menta ki pulut sama ki don hang tu menta ka jing ona jong itu ibre no po karbi ban kawang mau ban pendon kam da ki jeri ban siat ki nongre go jongi hatong ngin ong ba ki pulut sam ki ki accomplish jong ini ki karbi ki balik ka kam atau kamna semen long ba ka pulut asam kin khanglat ki karbi ba pemdai ban ya kaung mau jadi mentang sing lai keren inland bat kumba usia melaong ba kasam no kada besong ga meeting mentang sing bat kin yo no bandrap ngi up ya kata khobor ba let's say shibet hi kri ben yo ta khobor khlang ba ki pai ba ki jongi ki yo bandrap no pada nakaliang ka jongi ngila kali khamta ba badai ban penbai uput ba bon bat nakaliang jong usia melaong ba mentang kin sa thung yo tau bari minister bari in charge ya ka ya kte original ka bai sathe jongi ul adan bat kintung sa nakaliang jongka asam anadap thung takin sai shong ya taka meeting bat nakaliang jong kini ka committee kin khot ya barok stakeholder hamta mai na badai bat ka block 1 kumya ka HB dari through kilaya province bakin kin khot mangin pensneu ban nakaliang ga jongi pada ngila pen pau ya UCM ba habadai ba ka block 1 ngim dei ban light naka notification khat nai pasan hufra kani ka base ka tenrai ka jong ka jinya keren mangila pentip ibu minister ba kani kamdei ba ngidang ekran mentai ke blok 1 blok tu ki nado hak nais pa san punyong ladon kata ka jing ya bisa lene kata joint demarcation dari karbi ba dikasih mikir kacar di council bagi united kasih jentia kilawan rak report lale ya man gisnong lapet manu basa kan kini yu ki bang kincaba ma yu ki tho ki dak yu gatti mo sinong bakani report o khat nais pa san putra kala batai bagi bun sinong gidi ba sinong lagi sinong lagi benar gejongi beri rajai beri nyo tu ram te kani ngapen iya UCM pada kali UCM ru kembang ila ong ibangin su IA sajam bakin su simno ya blok 1 blok 2 nakali ang gejongi ngila sing num lapan pediang yu ko me kata bat nakali ang UCM ru lapan pau ba ka sarkar ka rumsha pada dum koi gaji keren le sing hak approach no da third alternative legal procedure pada banyak kun ya kani ka benta pada